muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakomeje kugenda basubiranamo. Lambert Mende wabaye umuvugizi wa guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo imyaka igera ku 12 yatunguye benshi, atangaza amagambo akomeye cyane kuri Joseph Kabila ndetse na Repubulika y'u Rwanda, tutibagiwe na Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Uyu munsi tugiye kubagezaho inkuru ikomeje guteza impaka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nyuma y'uko Lambert Mende wahoze ari umuvugizi w'iyi guverinoma ya Kongo atangaje amagambo akomeye mu kiganiro cyabereye kuri SpaceX yateguwe n'umunyamakuru Stanis Bujakela. Menda yavuze ko mu myaka 12 yamaze ari umuvugizi wa guverinoma ya Joseph Kabila yakurikizaga umurongo wa leta werekanaga u Rwanda nk'umwanzi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko ikintu cyatangaje benshi naho yavuze ko yakoreshejwe na Kabila, asobanura ko perezida aba afite amakuru menshi kurusha abo bakorana. Ese Mende yashakaga kuvuga iki koko? Ese aya magambo yabasobanura ko yahinduye uko abona amateka ya politiki ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo? Kandi se kuki aya magambo ari gukura impaka nyinshi muri iki gihe? Mukomeze mubane natwe kugira ngo musobanukirwe byinshi kurushaho. Muri icyo kiganiro yagarutse ku ngingo zitandukanye zirimo amateka ya politiki ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ikibazo cy'umutekano muri Burasirazuba bw'iki gihugu ndetse n'uburyo yakoraga igihe yari umuvugizi wa guverinoma ya Joseph Kabila. Mende yavuze ko mu gihe yari muri uwo mwanya inshingano ze zari gusobanura no kuvuganira ibyemezo bya guverinoma. Yasobanuye ko ubutumwa yatangaga bwabaga bushingiye ku murongo wa leta yari hagarariye muri icyo gihe yari muri guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nakoreshwaga na Kabila. Ese yashaka kuvuga iki? Kimwe mu bice byafashe abantu benshi naho Lambert yavuze ko atakigira isoni zo kuvuga ko yakoreshwaga na Joseph Kabila. Bisobanuro yatanze yavuze ko perezida wa Repubulika aba afite amakuru ava mu nzego zitandukanye zirimo ubutasi, igisirikare, inzego z'umutekano ndetse na guverinoma. Kubera iyo mpamvu yavuze ko abayobozi bamukorera bashobora gukurikiza umurongo atanze batabasha kubona amakuru yose afite. Yagize ati, kuba wakoreshwa n'umukuru w'igihugu nta soni zibirimo, n'ukuri kw'ibyabaye. Mende yongeyeho ko ibi atabifata nk'ikosa rye bwite, ahubwo ko ari uburyo ubutegetsi bukora, aho perezida aba afite amakuru menshi kurusha abandi bantu ari bo bose. Ariko se Lambert Mende yavuze iki ku kibazo cy'u Rwanda n'umutekano mu Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo? Ese na yahi magambo ari gukura impaka kurushaho? Kandi se ni gute yavuze ko nibiba ngombwa yanenga perezida Tshisekedi kuko yanenze Joseph Kabila? Ngombwa gusobanura ku kibazo cy'umutekano wo mu Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda sanga ibisobanuro bitandukanye. Ku ruhande rwa EDC, ubutegetsi bwa Kinshasa bumaze igihe bushinja u Rwanda gushyigikira umutwe wa Alliance Fleuve du Congo Mouvement le 23 Mars cyangwa se AFC ya 23, ko ari u Rwanda rwakomeje guhakana ibyo birego, ariko rukavuga ko ikibazo cy'umutekano mu Burasirazuba bwa Kongo gifitanye isano n'imitwe itwaje intwaro irimo FDLR, ndetse rugasaba ko icyo kibazo cyakemurwa mu buryo burambye. Nimwe mu ngingo zikomeje kuganirwaho mu biganiro bya diplomasi hagati y'ibihugu byombi n'abafatanyabikorwa mpuzamahanga. Mende yavuze iki ku banyekongo rero batemeranya nawe? Muri icyo kiganiro Lambert Mende yavuze ko kubwe umunyekongo utemera ko EDC yahuye n'igitero abafashe umurongo utandukanye n'uwa leta ya Kinshasa. Iri ni igitekerezo cye bwite yatangaje mu kiganiro, kandi akomeje guteza impaka mu rwego rwa politike no mu bitekerezo byakurikira ibibera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, dore ko Mende atabuze no kuvuga kuri perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ikindi ubundi cyashimisha abantu benshi ni amagambo Mende yavuze ku buyobozi bwa Tshisekedi. Yagize ati, niba umunsi umwe
perezida Felix Antoine Tshisekedi yahindura umurongo wa politike ku kibazo cy'u Rwanda nawe azamunenga nk'uko yanenze Joseph Kabila. Mende yavuze ko kuri we gushyigikira cyangwa kunenga ubutegetsi biterwa n'ibikorwa n'imyanzuro y'ubuyobozi buriho aho kuba ku muntu ku giti cye. Amateka ya Lambert Mende n'uruhare rwe muri politiki ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Lambert Mende azwi cyane kubera kuba yarabaye umuvugizi wa guverinoma ya LDC mu gihe cy'ubutegetsi bwa Joseph Kabila Kabange. Muri icyo gihe yari umwe mu bantu bagaragara cyane mu gusobanura umurongo wa politike no kuvugira imyanzuro ya guverinoma imbere y'itangazamakuru n'abaturage. Nk'umuvugizi wa leta inshingano ze zari gutanga ibisobanuro ku byemezo bya guverinoma, gusubiza ibibazo by'abanyamakuru no kugaragaza uko ubutegetsi bwabonaga ibibazo by'igihugu. Ni muri urwo rwego Mende yavuze ko mu gihe cye yakurikizaga umurongo wa politike wari washyizweho n'ubuyobozi bw'icyo gihe. Mu myaka Joseph Kabila ari ku butegetsi, ikibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyari kimwe mu bibazo bikomeye byagarukwagaho cyane. Leta ya Kinshasa yakunze kugaragaza ko hari uruhare rw'abaturanyi mu bibazo by'umutekano byo mu karere, ndetse umubano hagati ya EDC n'u Rwanda ukomeza kuba ingingo yo kuganirwaho cyane muri icyo gihe. Lambert Mende nk'umuvugizi wa guverinoma ni umwe mu bari bafite inshingano zo gusobanura uwo murongo wa leta. Ariko mu kiganiro muri icyo kiganiro yajyanye na SpaceX yajyanye n'umunyamakuru wayo, yavuze ko nyuma yaje kubona ko hari ibintu byinshi byari bishingiye ku makuru atarageraga ku bayobozi bose. Yasobanuye ko perezida w'igihugu aba afite amakuru atandukanye ava mu nzego z'umutekano, ubutasi n'igisirikare ndetse n'izindi nzego za leta. Kuki amagambo ye yateje impaka rero? Impamvu amagambo ya Lambert Mende yakuruye abantu benshi nuko yagarutse ku kintu kidasanzwe ku banyapolitike benshi, kwemera ko adashobora kuba yarakurikiraga umurongo wa politike atari afite amakuru yose. Iyo umuyobozi w'igihugu ahinduye cyangwa agashyiraho umurongo runaka, abamukorera akenshi baba bagomba kuwushyigikira no kuwusobanura mu ruhame. Muri urwo rwego Mende yavuze ko kuba umuyobozi ashobora gukoreshwa n'umukuru w'igihugu bitagomba gufatwa nk'isoni, kuko perezida aba afite amakuru menshi kurusha abandi bayobozi. Aya magambo ahise avugisha benshi kuko agaruka ku buryo ubutegetsi bukora n'imibanire hagati y'ubuyobozi bw'igihugu ndetse n'umukuru w'igihugu ndetse n'abandi bamuhagarariye. Ibi rero bishobora gusobanura iki muri politike ya LDC? Abasesenguzi ba politike bashobora kubona aya magambo mu buryo butandukanye. Bamwe bashobora kuyabona nk'ikimenyetso cy'uko hari abahoze mu buyobozi batangiye kubona ndetse no kongera gusuzuma imirongo ya politike yakurikiwe mu myaka yashize. Abandi bavuga ko ari uburyo busanzwe bw'umunyapolitike usobanura amateka ye n'uruhare yagize mu buyobozi. Tingenzi nuko aya magambo aje mu gihe LDC komeje guhangana n'ibibazo bikomeye by'umutekano n'umubano ugoye n'abaturanyi ba LDC. Nyuma yo kureba ibyo Lambert Mende yavuze ku gihe yamaze ari umuvugizi wa guverinoma ya Kongo cyangwa se ya guverinoma ya Joseph Kabila, reka dusuzume icyo aya magambo ashobora gusobanura muri politike ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kimwe mu bintu byagarutsweho cyane ni ukwemera kwe ko mu gihe yari mu buyobozi bwa Kabila yakurikizaga umurongo wa leta werekanaga u Rwanda nk'umwanzi ukomeye wa LDC. Mende yavuze ko icyo gihe yakoreraga inshingano nk'umuvugizi kandi ko perezida afite amakuru menshi ava mu nzego zitandukanye kurusha abayobozi bamukorera. Aya magambo agarura ikibazo gikomeye mu miyoborere. Ese abayobozi bakuru baba bakwiye gukurikiza gusa umurongo wa leta cyangwa bagomba kugira ubushobozi bwo gusuzuma no guhangana n'imyanzuro y'ubuyobozi? Ni ikibazo gikomeje kuganirwa mu bihugu byinshi, cyane cyane mu gihe igihugu kiri mu bihe by'ibibazo by'umutekano cyangwa politike. Icyo bishobora gusobanura ku mubano wa EDC n'u Rwanda. Amagambo ya Lambert Mende aje mu gihe umubano hagati ya EDC n'u Rwanda ukomeje kuba mubi kubera ikibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo.
intambara y'umurasirazuba bwa Kongo yakongera gukomera. Impande zombi zagiye zitanga ibisobanuro bitandukanye ku mpamvu n'abagize uruhare muri icyo kibazo. Leta ya RDC ivuga ko u Rwanda rushyigikira umutwe wa AFC-23 ndetse bamwe bakavuga ko ari n'abasirikare b'u Rwanda barwana hamwe na AFC-23, ariko leta ya Kigali ibyo yakomeje kubihakana. Ku rundi ruhande u Rwanda narwo ruvuga ko ikibazo cya FDLR n'indi mitwe ibangamira umutekano warwo kigomba gukemurwa kugira ngo habeho amahoro arambye. Ibi byo Kongo nigeze hakana ko FDLR iriyo gusa igenda yemera ko igiye gusenya umutwe gusa, bigaragara ko biba mu nyandiko gusa. Muri mwaka amagambo ya Mende rero yongeye kugarura impaka ku buryo ibibazo byo mu karere bisobanurwa ndetse n'uruhare rwa politike mu kubikemura. Mu by'ukuri Mende Tshisekedi naho politike ya RDC igana nabyo ni bimwe mu bintu byo kwibaza. Ayo n'ikindi kintu cyagarutswe naho Mende yavuze ko niba Perezida Tshisekedi yahindura umurongo wa politike ku kibazo cy'u Rwanda nawe atazatinda kumunenga nk'uko yanenze Joseph Kabila. Amagambo agaragaza ko Mende avuga ko atagendera ku muntu ahubwo ko agendera ku bitekerezo n'imyanzuro y'ubutegetsi buriho. Mu by'ukuri politike ya RDC iri mu gihe cy'impinduka nyinshi, aho ikibazo cy'umutekano, ibiganiro by'amahoro ndetse n'imibanire n'ibihugu byo mu karere bikomeje ku murongo w'ibyigwaho, hari ibibazo by'abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Niyo mpamvu amagambo y'abanyapolitiki afite amateka nka Lambert Mende akomeza gukurikiranwa cyane. Dukwiye gukomeza gukurikirana rero abakunzi ba The Quick Times News, ikintu gikomeye muri iyi nkuru si amagambo ari Lambert Mende gusa, ahubwo nibazo yagaruyemo ni gute RDC zakomeza gukemura ikibazo cy'umutekano muri asazo bwayo. Si umubano wa Kinshasa na Kigali uzahinduka mu gihe kiri imbere. Asanya politike bahoze mu butegetsi bazakomeza gutanga uhamya ku byabaye mu myaka yashize, kandi ese umurongo wa politike wa Kinshasa uzahinduka cyangwa uzakomeza ukuri? Aya niyo makuru rero nari nabateguye narindi kubagezaho kuri iyi nshuro. Murumva ko nibyakubiyemo byinshi ku butegetsi bw'u Rwanda bw'Kinshasa, byose nyine nibyo twakomeje kugenda tubakusanyiriza. Quick Times News, kanda subscribe nimba utarakanda subscribe.